muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. radiyo ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Kuri internet muradukurikira uko iki kiganiro kirimo gitambuka kuri wa@radioyacu.voa.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nibyo rero koko murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri 2019, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, imam mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar cy'abasunite, bashyize umukono ku itangazo ryabaye igitangaza mu mateka y'amadini no mu mateka y'abantu muri rusange. Iryo tangazo rishimangira rero ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico. Bari Abu Dhabi, umurwa mukuru wa Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Hagati aho abasunite niryo shami rya mbere rifite abayoboke benshi mu idini ry'abayisilamu, naho Al-Azhar iri Cairo mu Misiri. Ni ikigo kirimo umusigiti wubatswe muri 970 na kaminuza izwi cyane, imwe mu zimaze igihe kirekire ku isi mu bayisilamu. Ni icyitegererezo iyi kaminuza, ni imwe rero imaze igihe kirekire cyane. Nyuma y'itangazo rya Abu Dhabi mu kwezi kwa 12 mu 2020, Loni yagize itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe, Journée internationale de la fraternité humaine mu Gifaransa. Icya kabiri, hagiyeho komite mpuzamahanga yo kubungabunga no gutanga ku isi hose kwigisha ubutumwa bukubiye muri iri tangazo ry'i Abu Dhabi. Iyi komite igizwe n'abahanga batandukanye, abayobozi bo mu madini atandukanye n'impirimbazi zinyuranye, bose hamwe ni 11. Barimo abategarugori 2 b'ibyamamare, Madame Lema Gbowee wo muri Liberia, yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011, na Madame Irina Bokova wo muri Bulgaria, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cye kuva mu 1996 kugera mu 1997. Arongera aba umuyobozi mukuru wa UNESCO kuva mu 2009 kugera mu 2017. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe siyansi, umuco n'ubumenyi. Itangazo rya Papa Francisco na Imam mukuru Ahmad Al-Tayeb rivuga iki? Uyu mugambi batangije mu 2019 ugeze he? Twabatumiriye Sheikh Musa Sindayigaya, ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye mu Rwanda, nako mu muryango w'abayisilamu mubabarire mu Rwanda. Sheikh Musa Sindayigaya ni umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima mu Rwanda. Yigeze kuba kandi umuyobozi ushinzwe ibwirizwabutumwa ku rwego rw'igihugu mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda.
yigeze no kuba mufti wungirije w'u Rwanda, yanabaye imama w'umujyi wa Kigali. Nyakubahwa Sheikh Sindayigaya, urahura neza, urakomeye? Yego muraho neza, turaho kandi natwe tumeze neza. Umwaka mushya muhire. Twese n'abakunzi ba Voice of America bose tubifurije umwaka mushya muhire. Wumvise ndimo nshaka kuguhamagara ngo ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abibumbye, niko nabaje kuvuga. Twabigejeje kurera. Ndagushimiye cyane rero uyu mwanya uduhaye rwose. Mu magambo make rero, iri tangazo ry'abanyakubahwa Imamu mukuru Ahmad Al-Tayeb na nyir'ubutungane Papa Francisco, mu magambo make rikubiyemo iki? Iri tangazo ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini. Rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi, ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo. Rikaba rero ari itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019 muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubundi yitwa amasezerano ya Abu Dhabi, cyangwa se akitwa amasezerano agamije ubuvandimwe bw'abantu bose. Ubundi akitwa Abu Dhabi Agreement, cyangwa se Abu Dhabi Declaration. Ubwo ndebye ni nk'inyito zitandukanye, ariko icyo zigamije ni amasezerano yashyizweho umukono n'aba bayobozi mu rwego rw'imyemerere. Akaba rero arimo ingingo zitandukanye, ariko icyo zihuriyeho ni uguhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane, mu bwuzuzanye hagati yabo, hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye, kuko abantu baba bemera bitandukanye, ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yo kuba bose ari abantu bakomoka hamwe. Ariko rero banavugamo ko bagamije gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera, kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi, no kurwanya iterabwoba. Amadini mwarwanya iterabwoba gute? Uburyo amadini yarwanya iterabwoba ni uko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini, iryitirirwa imyemerere. Iyo mvuze kwitirirwa, ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere, ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka, babashe kubona inkunga, babashe kubona ababafasha, kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bibashishoza cyane. Babwirwa yuko ari imyemerere, ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane. Idini rero mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba, ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite. Wenda natanga nk'ingero. Turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya Isilamu mu gushinga imitwe. Mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo, ahubwo iba iharanira inyungu za politike, iz'ubukungu, ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe byera. Iyo izo ngero zirahari, imitwe igiye itandukanye nka za Al-Qaida, ISIS n'indi mitwe itandukanye. Nanone no mu rwego rw'andi madini, iyo turebye urugero nk'idini y'Ubukristo, nayo hari aho yakoreshejwe, ntabwo ari kuri Isilamu gusa. Urugero dufasha hano mu gihugu cya Uganda, nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army, uriya washinzwe na Joseph Kony. Nk'uko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira Imana, akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya Uganda iyobowe n'amategeko 10 ya Bibiliya. Urumva yuko abeshya ko arwanira idini, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ibyo akora ntabwo bishyigikiwe n'idini n'imyemerere iyo ari yose, kuko barica, bagafata abagore ku ngufu, bakica rubozo, kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko 10 ya Bibiliya abeshya arwanira ari ikizira. Ubwo rero nagira ngo ngaragaze yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke, agira ngo abone inyungu, abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo, ariko birangira n'ubundi ari inyungu ze akorera, ariko yarabeshya abantu. Nshuti zacu rero, mbibutse yuko muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku masezerano ya Abu Dhabi
yashyizweho umukono na imamu mukuru w'ikigo gikomeye cya Al-Azhar cy'i Cairo, ni ikigo cy'abasunite, Sheikh Ahmad Al-Tayeb, n'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose Papa Francisco mu kwezi kwa kabiri 2019. Umutumirwa rero ni Sheikh Musa Sindayigaya wo mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ariko rero hagati aho ngaho Sheikh Sindayigaya, nubwo Papa Francisco yashyize umukono kuri ariya masezerano na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, umuyobozi mbese wa Al-Azhar, mbese abasunite nk'uko twabivuze nibo benshi, nibo bagize ishami ryiganjemo abayisilamu benshi muri isilamu nyine. Ariko rero mu kwezi kwa gatatu 2021 Papa Francisco nabwo yagiye gusura Ayatola mukuru Ali Sistani w'icyitegererezo mu bayisilamu b'abashiyite. Yamusuye iwe mu mujyi wa Najaf muri Iraq. Abashiyite n'abasunite mbese mu magambo makeya hari aho mutandukaniye? Yego, murakoze, ni ikibazo cyiza. Aho bitandukaniye ni uko buriya hari uburyo bwo gusobanura inyandiko. Nta kindi gitabo gihari abayisilamu bitwa abayisilamu bose bagenderaho, ni igitabo kimwe. Ariko uburyo bwo gusobanura inyandiko ntagatifu hari aho abasuni n'abashiyite batandukanira. Nanone uburyo bwo gusobanura imvugo n'ibikorwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Amen. Ubwo rero usanga ari cyo twakwita interpretation cyangwa se uburyo bwo gusobanura, ariko ibisomwa biba ari bimwe, ariko hakagira ibisobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'injyana umuntu abijyanamo. Wenda nk'urugero natanga, urugero mu itandukaniro rikomeye cyane, intumwa y'Imana imaze gutabaruka, imaze gupfa, hayoboye hari abayobozi bayoboye abayisilamu, atari mu rwego rwo kuba ari intumwa z'Imana, ahubwo ari mu rwego rwo kuba ari abantu b'abayobozi nyine bagomba kuyobora iyo abayisilamu, iyo mbaga yose yari ihari. Ubwo rero hayoboye uwitwa Abubakari, akurikirwa n'uwitwa Omar, hanyuma n'uwitwa Usman, haza uwa kane bita Ali akaba ari na mwene se wabo w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, bivuga ko ari wo mu muryango we, ndetse akaba yaranashyingiwe umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Bivuga ngo abana b'uwo Ali ni abuzukuru b'intumwa y'Imana. Ubwo rero mu bashiyite rero bavuga yuko abayobozi bayoboye isilamu batari abo mu muryango w'intumwa y'Imana, bo bavuga yuko bagombaga kuyobora ari umuntu uturuka mu muryango w'intumwa y'Imana. Abasunite rero bo bakavuga ko igihe abayisilamu bari bariho bemeranyije ku muntu wabayobora bakamushyigikira, ibyo ngibyo ari ubuyobozi bwemewe kandi bwemewe bwayoboye abantu mu buryo bwiza. Abashiya bakavuga yuko rero bari kuyobora ari abo mu muryango w'intumwa y'Imana, uhereye kuri uwo Ali ndetse n'abahungu be, yari afite uwitwa Hassan na Hussein n'abandi babaturutseho. Ariko mu by'ukuri ubona yuko ntabwo ibyo ngibyo bifite aho bishingiye cyangwa se bifite ikibyanditse kibisobanura kibitomoye, kuko iyo kiza kuba gihari byarahanuwe koko n'intumwa y'Imana, ntabwo abayisilamu bari kumwe n'intumwa y'Imana bari kubirengaho. Bivuga ngo ubwo ubuyobozi bujyaho hatarebwe isano n'igisamira, ahubwo harebwe uwo abantu bemeranyije babonyemo kuba yabayobora muri icyo gihe. Mu bayisilamu b'abasunite niko babifata. Ikindi nanone cyane cyane bishingiye kuri ibyo ngibyo, abayisilamu b'abashiyite bakaba bagendera cyane bavuga ko bakurikira abo ngabo bakomoka ku ntumwa y'Imana gusa, aribo bita Ahlul Bayt. Ariko icyo ngicyo mu idini ya Islam kikaba kidafite ishingiro, ndetse kikaba ari ikintu n'abayisilamu bandi dukunda abantu mu muryango w'intumwa y'Imana, turanabubaha, turabasabira, ariko ntabwo biri muri urwo rwego rwo kuvuga yuko abari kuyobora ari bo bonyine, ahubwo byagendeye ku cyo abayisilamu bashiriye bariho muri icyo gihe, kandi bari abantu babanye n'intumwa y'Imana bayubahaga, ntabwo hari kuba hariho ikintu intumwa y'Imana yasize iharuye ngo bakirengeho. Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afurika kuri radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba videwo y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika, ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika. Videwo y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika, aderesi ni VOA radiyo yacu. Ijwi ry'Amerika
niko se sheha ubwo rero nyine mu magambo makeya twavuze ririya tangazo amasezerano ya Abu Dhabi ikiyakubiyemo. Mu Rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki? Aya masezerano muyakoraho iki? Muri rusange mu gice kinini cyo ku isi ubwubahane ubwuzuzanye mu madini burasanzwe. Ntabwo navuga yuko rero mu Rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo, kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira, ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara nuko abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abakristo, reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye Sheikh Ahmad Tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri ya tangazo, ndetse n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe nubwo ari umunyagatolika ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye Kiliziya Gatolika, ariko ni injyana ya rusange ku bandi bakristo ku mibanire myiza. Ubwo rero mu Rwanda icyo umbajije uti muhagazehe muri iryo tangazo, twebwe mu Rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye, hari ubwubahane mu ngero zifatika. Ingero natanga, urugero dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2003 washinzwe ubanza kwitwa RCLS. RCLS ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida. Byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2003, urumva mu myaka 16 mbere y'uko ririya tangazo ribaho. Ariko nanone uwo muryango waje guhinduka REACH mu magambo ahinnye ni Rwanda Interfaith Council on Health. Rwanda Interfaith Council on Health bisobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima. Ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa, ariko biza gusanga twareba no ku zindi ndwara tukabungabunga ubuzima muri rusange bitari kuri sida gusa, niyo mpamvu ryahinduye izina. Ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga. Ubu ngubu uri mu nama uri mu bagize inama y'ubutegetsi y'urwo rugaga. Yego, ubwo nari ngiye kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga ruteye. Umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa Kardinali Antoine Kambanda, murabizi niwe Archbishop wa Kigali. Ubwo hanyuma akaba ari we uyoboye urugaga, niwe muyobozi mukuru. Hanyuma yungirijwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim. Ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi, umuyobozi wungirije, abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye, bose bari muri urwo rugaga. Nanjye nkaba ndi mu nama y'ubutegetsi, harimo n'abapasiteri n'abapadiri batandukanye. Ubwo rero ibyo dufatanya mu byo duhuriyemo mu nyungu rusange z'abaturage, abayoboke bacu, tubagezaho ibirebana n'ubuzima, ibirebana no kwirinda indwara. Mu gihe nk'iki gihe cya COVID-19 habaho ubufatanye hagati y'amadini mu buryo butandukanye kandi bufatika. Irwo ni urwego ruhari. Dufite urundi rwego rwitwa Rwanda Interreligious Council. Narwo ni urwego rw'abanyamadini, nanone ni nk'ihuriro ry'abanyamadini mu Rwanda, riyobowe na nyakubahwa Archbishop Dr. Laurent Mbanda, akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, akaba yinjirijwe nanone na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Hanyuma tunagira noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini. Aho ngaho byari mu rwego rw'amadini. None iki cya gatatu cyitwa Rwanda Religious Leaders Forum. Iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini, abayoboye mbere n'abakiyoboye, aho bahurira bakajya inama bakungurana ibitekerezo. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza yuko duhurije hamwe, tuganira, tugamije kubanisha abayoboke bacu, kubaka ubwuzuzanye, kubaka ubwubahane, kubaka yuko tunyuranye mu myemerere, ariko hari ibyo duhuriyeho. Duhuriye ku bunyarwanda, duhuriye kuba turi abantu, tugomba kwimakaza imibanire myiza yo koroherana, kubana mu mahoro no kuzuzanya. Hanyuma imyemerere idutandukanyije buri wese akagumana iye, ariko ibiduhuje binini, ubunyarwanda, ubumuntu, tukabihuriraho kandi tukabyubaha. Ubwo ni ukuvuga ko rero twebwe dusanzwe muri iyo njyana n'ubundi y'icyo bari abayobozi bakuru bahamagariraga abantu. Twebwe tubisanzwe muri iyo njyana n'ubundi kandi turi mu murongo mwiza.
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho kuri telefone dufite Nindabira Ferdinand na Kanamugire Mathieu. Duhere kuri Nindabira. Kanamugire ube wihanganye. Ferdinand, urakomeye? Uherereye he Ferdinand? Ndi mu ntara ya Turkana. Turkana ni muri Kenya. Muri Kenya. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Ikibazo nabifise nuko kuntu Papa Francis na niwe mukuru wa Islamu basiraniye amasezerano, hanyuma kugira ngo wemere umuntu akabona umengo ntacavuyemo byagumye kwa kundi nyene idini. Twebwe twari twibaza tuti ko noze migirima na Katolike bamaze gushingiranira kundi bicari bari idini rimwe, ibyo bakora bimwe mugabo gushikoka bakacahindura. Urakoze cyane. Sawa. Noneho duhamagare Kanamugire Mathieu. Kanamugire we? Yego. Uraho neza? Ndabumva. Urakomeye? Yego. Nakomeye. Nawe uherereye he? Yemerereye i Kigali. Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo? Ngewe ikibazo nifite hari inkuru nayo nasomye yerekana ngo uburyo Isilamu iri kwishaka ngo uburyo ngo na Isilamu na Gatolika bashaka kwiyunga bagahuza ubumwe. Noneho nibyo nagizeho ikibazo, ndavuga se amadini abiri Isilamu ariko bataruhuka umunsi umwe, ubwo bumwe bwa bugendeye kuki? Cyane ko hari ibyo twagiye twumva by'amadini bivuga ko bagiye kuzashyiraho umunsi umwe, Gatolika igashyiraho umunsi umwe ariho turuhuka ku cyumweru. Ngewe nagizeho ikibazo, ubwo bumwe bwa bugendereye iki? Cyane ko bataruhutse umunsi umwe n'imyemerere yabo idahuye. Ubwo nicyo kibazo nari nagize. Yego, reka Shehe Sindayiga yakwisubirize. Arakoze Kanamugire. Kanamugire arakoze ati se abantu bahuza ubumwe gute kandi ntibasenga kimwe, ntibemera kimwe? Ati hari n'ibyo numvise ngo abantu bashaka kugira idini imwe yose ku isi. Icyo rero nagira ngo mubwire Kanamugire n'abandi bakunzi b'iki kiganiro yuko mu by'ukuri hari ibintu byo kwitiranya abantu guhura bakaganira ku bibahuza, bakabyitiranya n'uko bagiye guhuza idini ikaba imwe. Icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bazagira idini imwe ku isi, ngo bajye basenga umunsi umwe ku isi, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Si nacyo kigamijwe iyo tuvuze ngo umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yahuye na Shehe Imamu mukuru wa Azhar, baganiriye, cyangwa mufti w'u Rwanda yahuye na musenyeri runaka cyangwa padiri cyangwa pasiteri runaka. Ntabwo haba hagamijwe yuko bagiye gukora idini y'Isilamu yinjire mu Bukristo na musenyeri abe Shehe na Shehe abe musenyeri. Ahubwo ikigamijwe buri wese agumana imyemerere ye, ariko hakarebwa urugero. Wenda Kanamugire ari mu Rwanda arabyumva. Urugero, hateye icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima bitewe n'uko bifite amakuru, ikigo cya RBC bagahamagara ba mufti na ba shehe na ba pasiteri na ba padiri na ba musenyeri bati dore indwara uko yandura bayirinda gutya, maze ku cyumweru mwebwe abakristo mwateranye, ku wa gatandatu namwe abadive ntimwateranye, namwe ku wa gatanu abasilamu nimuterana muzatanga ubutumwa mu rusengero mu musigiti bubwira abantu kwirinda icyorezo gutya na gutya mubasobanurire. Ibyo rero nibyo bigamijwe, ntabwo hagamijwe yuko hazahuzwa imyemerere cyangwa hahuzwa idini, ahubwo ubumwe bugamijwe n'ubworoherane n'ubwuzuzanye n'ubwubahane. Ni ukuvuga ngo Kanamugire niba ari umukristo mwubahe nk'umukristo, nanjye anyubahe nk'umuyisilamu, ibyo duhuriyeho nk'abanyarwanda tubisangire nk'ubumuntu, tubane neza ariko twubaha, nubaha imyemerere ye nawe yubaha iyanjye. Niba tugiye no kuganira ku myemerere nabyo biremewe, tubiganire neza mu bwubahane
twubahane, anyereke ukuntu nanjye yamfasha nkayoboka cyangwa nanjye namufasha akayoboka, ariko mu buryo bwiza burimo kubahana, burimo kumwemera nk'umuntu dufite ibyo duhuriyeho. Icyo nicyo kigamijwe rero. Muvandimwe Kanamugire n'abandi ntabihuze no kuvuga ngo ni uguhuza abantu bajye basenga kimwe, hoya, ahubwo nimujya gusenga ku munsi wanyu mwubahe n'abandi basenga ku wundi munsi. Niba hari n'icyo mudahuza mu myemerere, buri wese yubahe mugenzi we ku byo mudahuriyeho. Hanyuma ikindi, murebe ibintu rusange muhuriyeho musangiye, ibyo buri wese abyubahire mugenzi we. Kandi urugero, kuba twaba duturanye, uri umukristo njye ndi umuyisilamu, urugero tubane neza, nurwara ngo usure nk'umuntu nk'umuturanyi nirengagije idini urimo. Umubyeyi nabyara tuguhembe, namwe muduhembe. Urwaye tumusure, ugize ibyago tumutabare, ugize ibirori twifatanye nawe, tutanyuranyije n'amategeko ndetse n'imyemerere yacu. Ubwo rero icyo nicyo kiba kigamijwe, kubaka ubwubahane. Ndetse mu yandi magambo ni ukubaka abayoboke b'amadini atandukanye badahanganye, baticana, batashyamiranye, ahubwo bakubahana, buri wese akubaha mugenzi we. Hanyuma rero Shasi Ndayigaya, hari uyu Ferdinand Nindabira uriturukana muri Kenya yavuze ati nyuma y'ayo masezerano ko ntacyo tubona, nta kintu twabonye cyahindutse. Yego, arakoze Ferdinand, namukurikiye. Icyo nagira ngo mvuge ni uko nyuma y'uko iyi nama cyangwa se aya masezerano ya Abu Dhabi abayeho, hari ibintu byinshi byagombaga gukorwa, kuko nagira ngo nanibutse yuko mu ngingo z'ayo masezerano hashyizweho komite mpuzamahanga ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya ziriya ngingo zikubiye muri aya masezerano. Nayikomojeho hari ibyo bahamagarira za leta, hari ibyo bahamagarira abayoboke b'amadini atandukanye, ariko ugiye kureba neza mu rwego rw'ibihe twahise tujyamo, iyo komite yarahuye nka rimwe, baraganira, bashyira imirongo y'ibyo bagiye gukora. Uva byayo muri 2019, murabizi muri 2020 mu bintu byagombaga gukorwa harimo yuko iriya myanzuro izajyanwa mu nama n'ibiganiro mpuzamahanga, ibiganiro bikorwa ku rwego rw'akarere, ibikorwa ku rwego rwa buri gihugu, ku rwego rwa buri mugabane, ndetse harimo imishinga miremire yo gushyira zimwe mu ngingo cyangwa se izo ndangagaciro kuzishyira muri za curriculum cyangwa se integanyanyigisho mu mashuri atandukanye, mu byiciro bitandukanye. Urumva harimo imirimo myinshi igamije kubaka izo ndangagaciro mu bantu, ariko bikazagerwaho binyuze mu bintu byinshi bitandukanye. Ibyo bintu rero twahise duhura n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe abo bayobozi n'iyo komite yashyizweho bakisuganya kugira ngo hagire ibitangira gukorwa mu buryo bunini. Ngo hahita haza icyorezo cya COVID, murabizi ingendo zari zarahagaze, nta nama zabaga mpuzamahanga, n'ubu ntabwo zirashoboka neza, yabaye inama zo ku rwego rwa buri gihugu n'akarere nanone nazo ntizirashoboka neza. Ibyo rero byakomye mu nkokora iyo gahunda, ariko nk'uko hari n'ibindi byagiye bisubikwa ariko bitegereje kuba byasubukurwa igihe cyose byashoboka. Icyo nacyo kiri muri ibyo ngibyo biri ku murongo w'ibigomba gukorwa, ariko dutegereje yuko igihe cyagenda neza. Ariko hagati aho ku rwego rwa buri gihugu hari ibyagiye bikorwa bitoya. Mu rwego rw'igihugu cyacu hari inama ishinzwe kubungabunga kwimakaza umuco w'amahoro mu bayoboke b'amadini. Iyo nama yabereye hano mu Rwanda, yitabiriwe n'amadini atandukanye, tuganira kuri iriya tangazo. Hari inama yindi yabereye mu gihugu cy'Ubudage na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Imana Salim n'abandi bayobozi b'amadini hano mu Rwanda nabo barayitabiriye. Hari inama zitandukanye zigenda ziba, ndetse muri ayo mahuriro yo ku rwego rwa buri gihugu tugenda tubiganiramo, tuganira ku buryo ibi bintu bigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga. Ariko nibutsa ko mu by'ukuri ku ruhande rwacu hano mu Rwanda ntabwo twaba aribwo tugiye gutangira, ahubwo ni umurongo w'igihugu cyacu aho giharanira yuko abaturage bose babana neza, kandi itegeko nshinga ry'u Rwanda nagira ngo nibutse ko riha uburenganzira umuntu bwo gusenga uko ashaka, kandi rikaba ribuza ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku myemerere cyangwa se kwibasira umuntu ushingiye ku myemerere ye. Iyo miyoborere yacu nayo iradufasha no kutuyobora, nubwo no mu madini ariko tubyemera kandi ko tugomba kubahana no kubana neza. Iyo komite sha umaze kuvuga nayikomojeho, mvuga abategarugori gusa, amazina yabo bayirimo babiri, ariko nyine igizwe n'abantu 11, ifite icyicaro Abu Dhabi. Hanyuma na president cyangwa se umuyobozi wa kaminuza Al-Azhar, ntabwo ari uyobora ikigo ahubwo ni umuyobozi wa kaminuza, iyo komite ayirimo. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira rero ku masezerano yimakaza ubuvandimwe mu bantu
ku isi hose mu myemerere, mu mico yabo, mu butandukane bwabo, bakubahana, bakubaka amahoro, ubutabera, bakarwanya iterabwoba, mbese ntihagire uwitwaza idini ngo ahohotere undi. Nibyo rero turi kuganiraho. Ni itangazo, ni amasezerano ya Abu Dhabi nyine yo mu kwa kabiri 2019 yi Abu Dhabi, yashyizweho umukono na imamu mukuru w'ikigo gikomeye Al-Azhar cy'abasunite nyine kiri Cairo, na Papa Francisco w'abakatolika bose. Ubwo rero tuganira ni Sheikh Musa Sindayigaya, umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icanyu. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Kuri telefone dufite Ngoboka Jean Claude na Kimonge Abdul. Duhere kuri Ngoboka. Ngoboka we, karame kame, uraho urakomeye? Umwaka mwiza. Umwaka mushya muhire kuri twese nawe. Nuko uherereye hehe se? Ubu muravugana na Ngoboka Jean Claude, merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, ni mu kagari ka Kerwa, mu mudugudu wa Rwema ya mbere. Nk'abasanzwe n'ubundi by'umwihariko ndi umukunzi w'ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika. Ye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Cyane igitekerezo ndagifite by'umwihariko, ariko n'ikibazo muri rusange. Reka mbanze mbashimire kuri iyi tariki n'ubundi n'uku kwezi n'uyu mwaka wa 2019 amasezerano yabashije gusinywa. Noneho tukaba turi muri uyu mwaka, ariko iyi tariki ikaba nanone ikibutswa kugira ngo hirya no hino hari abaturarwanda ndetse n'abanyamahanga iyi tariki bayizi, ko bakaba barayibagiwe, kuko yaba ibibutsa ko aya masezerano yasinywe hagati ya Kiliziya Gatolika. Gusha ku ngingo se Jean Claude we, gusha ku ngingo. Ngo no kuva n'ubundi ingingo ndi bugwisheho hagati y'amadini yombi, Kiliziya Gatolika n'idini rya Abisilamu. Hano natwe mu midugudu cyangwa se mu tugari ayo madini agiye ahari ya Gatolika n'Abisilamu. Ariko iyo urebye bitewe n'uko twaje guhura n'ibibazo bya COVID, koko nk'uko babivuze haruguru, ugasanga amadini kongera guterana ari ibintu byagiye bihagarara ntibibashe gukomeza. Ariko hagati ku mwuka mwiza rwose ku idini rya Isilamu na Gatolika, hano hasi nk'abaturage tuye mu midugudu, tubona nta kibazo kibamo hagati y'abantu bagana iryo dini rya Isilamu cyangwa Abanyagatolika, kuko akenshi iyo babona ko basenga ku wa gatanu, akenshi bari bo bajya mu rusengero rwabo, ariko Gatolika ikajyayo ku cyumweru. Ariko ugasanga n'ubundi nta kintu cyitwa nk'amakimbirane bafitanye cyangwa se n'ibibazo baba baterana hagati, nk'uko tubyuha hari igihe dukunda gukurikirana nk'ibitangano tukuva ku indi madini yo hanze yashyamiranye. Nuko noneho hari ikibazo, gusha ku kibazo noneho. Ikibazo wari ufite kubera ko nacyo wavuze ko ugifite. Ingingo rero ngwishaho, banje gushimira abo batumirwa ndetse n'abashimira ko babashiye kuzirikana iyi tariki kugira ngo tuganire muri rusange natwe nk'abanyamadini, kandi tunabizeza ko ubufatanye bugikomeje. N'iyo COVID yarangira, izarangira, byaba ari na byiza tukongera tugasubiramo tugaterana nk'uko twateranaga muri izo sengero. Tuzakomeza kugirana ubufatanye bwiza. Ngoboka, urakoze cyane. Igitekerezo cyawe urakoze cyane, turabakurikiye 5 kuri 5. Ye, urakoze rwose. Ngaho umugoroba mwiza. Nawe umugoroba mwiza, unsurize. Ye, ndagushimiye. Noneho duhamagare Kimonge Abdul. Mahoro. Uri hehe? Mereye mu gisagara cya Ngozi, hafi y'isoko. Ntuvugire mu isoko ariko kugira ngo dushobore kumvikana. Radio Ijwi rya Amerika. Ye, urakoze. Nyakubahwa Sindayigaya, iyi komite twavuze ubundi ninde uyishyiraho? Yego iteganijwe mu masezerano, ariko ninde uyishyiraho?
iyo komite ishyirwaho yatekerejwe, urabona nubwo yasinywe amasezerano yasinywe n'abantu babiri, ariko ugiye kureba buriya ni ibihugu by'abayisilamu byose ni nk'aho birimo, kubera ko shehe uriya Imamu Azhar ni ukuvuga yuko ntabwo yaje yihagarariye wenyine cyangwa ahagarariye igihugu cya Misiri yaturutsemo, ahubwo hashatswe urwego rwaba rumeze nk'aho rwemewe ku rwego rw'abayisilamu mu bihugu by'abayisilamu. Basanga urwego rwa ya kaminuza ya Azhar igira umuyobozi ukomeye, ni umushehe ukomeye mu rwego rw'idini, mu rwego rw'imyemerere. Noneho ni nk'aho yawe yagiye avugira ibindi bigo n'ibindi bihugu by'abayisilamu. Icya kabiri nanone, nubwo papa ari umushumba mukuru wa kiliziya gatolika, nagira ngo nanunganire umuvandimwe Ngoboka Jean Claude uri Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, nubwo ari umushumba wa kiliziya gatolika wasinye washyizeho umukono, ariko ntabwo twavuga yuko ari amasezerano gusa agamije kubanisha n'ubwuzuzanye n'ubwubahane no koroherana hagati y'abakristo bo mu rwego rwa gatolika gusa, ahubwo twabifata yuko ari ukubanisha abantu batandukanye mu myemerere. Kuko itangazo rivuga ngo twebwe abantu twemera Imana, bivuga ngo amadini yose ariho ku isi avuga ngo twemera Imana, nubwo hari aho atandukanye ariko hari ikintu bahuriyeho cyo kuvuga Imana, kuvuga ko Imana iriho, kuko hari abantu batanemera ko Imana iriho. Iyo ni indangagaciro bahuriyeho, rero bivuga ngo bafite ikintu bahuriraho, nubwo mu birebana n'ibisobanuro byimbitse hari aho batandukaniye, iyo Mana ni iyihe, bayemera bate, ariko muri rusange harimo ikintu bahuriyeho cyo kuvuga ngo tuvuga ko Imana iriho. Ubwo rero nagira ngo mvuge ko atari icy'abakristo b'abanyagatolika gusa, ariko ahubwo twavuga ko ni abakristo n'abayisilamu cyangwa se abantu bafite imyemerere itandukanye hano mu isi dutuyemo. Hanyuma rero kucyo warubajije iyo komite ishyirwaho nande, kiriya gihugu cya Abu Dhabi cyakiriye ariya masezerano, wavuga yuko aricyo cya nyiri ariya masezerano ugiye kureba neza, kuko nicyo cyatumiye iriya nama. Murabyibuka yuko byasinywe umushumba wa kiliziya gatolika Papa Francis yagiriye urugendo hariya ya Abu Dhabi rw'iminsi 4 y'akazi hafi 5. Ubwo rero bikavuga yuko yahuye n'ibyiciro bitandukanye n'abayobozi batandukanye, yakiriwe n'umukuru wa kiriya gihugu n'abayobozi batandukanye, hanyuma biza gusozwa n'ariya masezerano nyamukuru y'urugendo ariwo musaruro nyamukuru. Ubwo rero bivuga ngo ni ibikorwa byateguwe mu gihe kirekire. Murabizi yabonanye n'abantu bafite imyemerere itandukanye, yahuye n'abakristo baba hariya, ko murabizi muri leta zunze ubumwe z'Abarabu haba abantu benshi mu migabane itandukanye baba baragiye gukorayo akazi gatandukanye, bafite mu madini atandukanye. Yahuye nabo, bajya mu rusengero, arabigisha mu myemerere yabo. Bivuga yuko ni ikimenyetso kigaragaza ubwisanzure no mu kwemera kuriya. Ariko muri rusange abayishyiraho urebye harimo abasinye ubwabo aribo papa ndetse na Imamu Azhar, hanyuma hakaza nanone leta ya Abu Dhabi, ndetse buriya byanagiwe n'inama n'ibihugu by'abayisilamu bindi bikomeye. Ubwo rero iriya komite igamije gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iriya myanzuro, kuko bariya ni abayobozi bakuru, ntabwo babona umwanya wo gukurikirana ikintu ku kindi, ahubwo bashyizeho imirongo migari ariko ikeneye byinshi byo gushyira mu bikorwa iriya myanzuro. Ubwo rero twavuga yuko iriya komite ishyirwaho ku bufatanye n'ubujyanama muri abo bantu bose navuga ko bafite uruhare muri iriya nama yari yabaye, ndetse kikaba n'umurongo urebye wo ku isi muri rusange. Ibihugu by'abayisilamu bigenda bitandukana mu buryo bikora ibingibi, ariko n'ibihugu bitandukanye no mu miryango itandukanye mpuzamahanga urabona ko ikintu cyo kwimakaza ubwubahane, ubworoherane, ubwuzuzanye hagati y'amadini, kwirinda ubutagondwa bwo kwanga abandi, ibyo ni ikintu ubona gishyizwe imbere mu isi ya none, kuko bigaragara yuko isi yabuze amahoro, kandi hari aho idini hamwe na hamwe amadini akoreshwa mu kwimakaza amacakubiri n'amakimbirane. Ubwo rero idini yari inzira nziza yo kongera kugarura ibintu mu buryo. Yego, iyo komite irimo n'umukardinari uhagarariye kiliziya gatolika, niba ariko twavuga, harimo uhagarariye urugaga rw'abayahudi ku isi, ni umunyamerika. Mbese harimo abantu b'ingeri zose, harimo n'igikomangoma cya Abu Dhabi ushinzwe ndakeka umuco. Mu magambo make kuko ni komite irimo abantu b'ingeri zose, b'abahanga, b'amadini n'abantu b'impirimbanyi nk'uko twabivuze. Harimo uriya mudamu uharanira abategarugori muri Liberia, Lema Gbowe, wabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2011. Ijwi ry'Amerika. Noneho kuri telefone dufite Ruhamya Ali. Ruhamya we.
ndakumva. uraho neza uherereye he Ruhamya we? Ahitwa Kibagabaga i Kigali. Ye ni ukubera ko uri mu rusaku. Uri mu rusaku. Nagira ngo sindayigambire wenda musozo cyangwa ari kontra batatu. Ye warahmatullahi wabarakatuh. Natande bahagera mu kibuga cyane ndashobora bagutumiye. Hari utubazo nagira ngo baze ndibyo ayo masezerano mwagira. Iyo vaya mwaragira ndetse aba iri mu mpapuro itari mu bikorwa. Bitewe aho tugera nanjye hari aho ngera nkasubiza inyuma. Reka mbanze kumenya no mu bayobozi ariko rero Ruhamya we ko tutakumva neza uri mu rusaku cyane gusa nimba nakurikiye neza urabaza niba aya masezerano yaraheze mu mpapuro gusa. Reka Sheikh Sindayigaya agusubize. Urakoze cyane ntabwo twakumvaga neza pe. Nuko Sheikh Sindayigaya mu magambo makeya wamusubiza iki ko numva afite impungenge ko aya masezerano yakumye mu mpapuro gusa, ariko rero nyine wari wanabikomojeho aravuga ati impungenge aya masezerano yahamye mu mpapuro gusa nta bikorwa bigaragara. Icyo avuga nibyo twari twanagisobanuye ko urebye aya masezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri 2019 hanyuma hashyirwaho komite itangira guhura no gutegura imirongo migari kuko ni ibintu binini cyane kandi byitezwe ko bizagera mu isi yose aho bishoboka. Rero itangira ryacyo ni ikintu gifatamo igihe, hari kurebwa za protocol kugira ngo harebwe inzira bizanyuramo. Ariko muri rusange ikindi namwibutsa nuko nyuma yaho hahise haza icyorezo cya covid. Ni ibintu byagomba kunyuzwa mu nama mpuzamahanga zitandukanye, ibiganiro mpuzamahanga bitandukanye, guhuza abantu b'inararibonye bafite ijambo mu bihugu bitandukanye, inzego za leta, abikorera, abanyamadini, abantu b'abayobozi batandukanye. Urumva yuko rero hahise haza icyorezo cya covid kiburizamo gahunda nyinshi. Reka twizere ko iki cyorezo Imana nidushoboza tukagihashya tukagitsinda ibintu bigasubira mu buryo. Mu bintu navuga byasubitswe iki nacyo abagitangije ntabwo bicaye, nabo bategereje yuko uburyo bwaboneka. Reka twizere ko bizagaragara noneho mu bikorwa. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Isanga, turaganira ku masezerano ya Imam mukuru wa Al-Azhar, ikigo cy'abasunite cy'icyitegererezo ku isi. Ntabwo ari ku bayisilamu gusa, ndibuka ko na President Obama yagiye kuhavugira ijambo rimwe. Ni ikigo cy'icyitegererezo rero. Aya masezerano ya Imam mukuru wa Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayeb n'umushumba wa Kiliziya Gatolika w'isi yose Papa Francisco bayashyizeho umukono ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri 2019. Noneho mu mwaka wakurikiyeho Loni igira iyi tariki ya 4 y'ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe, Journée internationale de la fraternité humaine mu Gifaransa. Nibyo rero tuganiraho na Sheikh Musa Sindayigaya, umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Niko se Sheikh, mu gihe bakidushakira undi muntu kuko imirongo hari igihe itagenda neza, ubu ngubu mu magambo makeya icyorezo cya covid kizashira, byo birumvikana. Noneho rero ubwo mwebwe mu rwego rwo mu Rwanda, ese ubundi kuki tutavuga no mu Burundi mwafatanya gute? Muzatangira gukora amanama yaguye? Yego rwose birateganyijwe nk'uko nari nanabivuze. Hari n'inama yabaye hano yahuje abantu batandukanye bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, abayobozi b'amadini barahuye. Noneho banagena ko muri buri gihugu habaye inama. Natwe hano mu Rwanda iyo nama yarabaye, yateguwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Kubera ko nagira ngo nanibutse yuko nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim ari mu bitabiriye, mu bayobozi b'amadini bitabiriye iriya nama ya Abu Dhabi mu isinywa ry'ariya masezerano, nawe yari ahari y'ubuvandimwe. Ubwo rero ibyavuyemo birumvikana, hari hatuwe abayobozi b'amadini, abamufti, abayobozi b'idini ya Isilamu ndetse n'andi madini mu gice cy'abakristo n'abandi bafite imyemerere itandukanye. Ubwo rero
twizeye yuko icyorezo nigicisha bugufi rwose hari byinshi bizakomeza gukorwa mu rwego rwo kongera imbaraga, kuko nk'uko navuze ntabwo aribwo tuzaba dutangiye, ahubwo kiriya cyatwongereye imbaraga kuko hari ibikorwa navuze kandi bifatika byanatangiye biyobowe, biri navuga ngo biri structured, bifite ubuyobozi biriho kandi bigamije iyo njyana. kiriya rero cyaje kije gushimangira no kugira ngo kibyutse n'ahandi wenda batari bagira ayo mahirwe yo kuba hari aho bageze, noneho bongeremo imbaraga. ubwo rero hari byinshi biteganyijwe gukorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iriya tangazo, kandi ntabwo ari twe tuzakora twenyine, ahubwo hari ibireba za leta, za guverinoma, hari ibireba imiryango y'abanyamadini n'imiryango ya sosiyete sivile, hari ibireba ibigo bitandukanye bishinzwe imyemerere, mbese ni ingingo zireba ingeri z'abantu zose, urebye bose bazafatanya kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Kuri telefone dufite Nimubonera Evariste. Evariste we Jabde, urahura akomeye? Yego ndaho ndakomeye. Uherereye he? Herereye mu Kayanza mu Burundi. Igitekerezo cyangwa se icyiyumviro? Yego, igitekerezo cyangwa icyiyumviro ni kuri iyi ngingo mwavuze ko sinari ku iradiyo, ahubwo nayisomye kuri Facebook. Mugabo iyo umuntu agerageje kuraba umukono bashyize kuri aya masezerano hagati y'izi mpande zibiri, hagati ya katolika n'abisilamu, umuntu arabona ko ari ikintu gihambaye cyane kandi gishobora kuzanira amahoro isi. Namwabujya araba bita abategetsi cyangwa arabavugabutumwa ku rwego rwo hejuru, umwe wese ku dini aserukira, nko muri katolika cyangwa mu bamizirima. none rero twobishyigikira mbere tukanabitera intege, kuko ibyo bica byerekana yuko isi yose iri ku murongo umwe mu bijyanye no kurondera amahoro azanira ubuzima kiremwa muntu. Ego kandi aho n'ayandi madini atari ayo oya nk'ay'abaprotestanti canke abandi batemera Imana, nabo nyene barabyungukiramwo, baraharonkera inyungu, kuko ayo madini ya katolika n'abisilamu twavuga ko aribo bafite igitigiri kinini ku isi gushika ubu. Iyo bumvikanye rero biraheza bikazana umuco ku isi kandi bikazana amahoro ku isi. ngira ni n'ibyo Imana ishaka. ngira Nimubonera urakoze cyane. Ego murakoze namwe ku ijwi rya Amerika. Shesi Ndayigaya akomoje ku kantu gakomeye ko amadini abiri y'abayisilamu n'abakatolika ari bo benshi ku isi. Nibyo cyangwa si byo? imwe niko bimeze. Udashyize hamwe ihuriro, mbese kuko buriya iyo tuvuze ubundi abakristo barimo amadini atandukanye, ndetse bose yitwa amadini ashingiye kuri Kristo, ayoborwa n'igitabo cya Bibiliya. Ugiye kubara rero amatorero atandukanye wasanga hagiye harimo menshi, ariko nk'idini nka rimwe gusa iyo bavuze gatolika urebye mu by'ukuri ifite abayoboke benshi. hanyuma isilamu nayo ugiye kuyireba nk'idini, idini nayo iza mu mubare wa kabiri ifite abayoboke benshi nk'idini imwe. ibyo ni byo rero. hanyuma n'ikindi cyashingiweho ni umubare, ariko nanone ni uko harebwa nanone urwego rusa nk'aho ruhagarariye ku rwego rw'isi, cyangwa se abantu bafite umuyobozi ubahagarariye ku rwego rwo ku isi wemewe, akavuga ati niwe uhagarariye kiliziya gatolika ku isi. ubwo rero icyo nacyo cyararebwe gisanga ijambo rya papa ari ijambo rikomeye ku rwego rwa kiliziya gatolika, kandi ari ku rwego rwo ku isi kandi rifite imbaraga. ni umwe mu bayobozi bafite ijambo kandi rifatika. ubwo rero n'uriya Imamu Azhar nawe mu rwego rw'abayisilamu ni umuntu ufite ijwi ryumvikana kandi afite ijambo rikomeye. ndatekereza rwose yuko abahisemo yuko inyandiko yasinywa n'abariya bantu mu izina ry'abandi batekereje neza. ikindi Nimubonera Evariste uri mu Kayanza yavuzeho, ni yagarutse nyine ku butumwa agaragaza ubutumwa bw'amahoro bukubiye muri iriya tangazo, ubworoherane, kubahana mu badahuje imyemerere, avuga ati ibyo ngibyo
byaba ari inyungu no ku bandi bari mu yandi madini. Nibyo ndemeranya nawe kuko ririya tangazo nubwo ryasinywe n'abariya bafite abo bahagarariye ariko ntabwo bavugiye gusa abo bahagarariye, ahubwo twavuga ngo ni abayisilamu n'abandi badahuje imyemerere n'abayisilamu bashingiye ku bukristo mu matorero n'amadini yabo atandukanye. ubwo butumwa bukaba buhamagarira kubana mu mahoro, koroherana, kubahana, kureba ibyo bahuriyeho no kwirinda ko imyemerere yabo itandukanye yabashyamiranya, ahubwo buri wese akubaha mugenzi we. n'ubundi abo twaganiriye bose wumva bashaka kubijyana ku bayisilamu gusa n'abakatolika gusa. Nibyo kandi wakomeje kubishimangira cyane. Reka nanjye nkunganire, aya masezerano ntabwo areba abagatolika n'abayisilamu gusa, areba ubuvandimwe ku bantu bose batuye isi, imico yose itandukanye, amadini yose, niko ayo masezerano abivuga. Nk'uko rero nyine Sheikh Sindayigaya yakomeje kubivuga, ni amasezerano yego yashyizweho umukono n'abantu bemewe muri rusange n'abayoboke benshi kandi bafite ijambo rikomeye ku isi hose, si mu bayisilamu gusa, si mu bakatolika gusa. Uyu imamu mukuru w'ikigo Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayeb, iyo avuze ijambo ntabwo ababwiye abayisilamu gusa, ababwiye n'abantu bose, kandi ijambo rikumvikana rikagira ingufu. Na Papa Francisco nawe niko bimeze. Mu magambo make rero, ni amasezerano areba isi yose, ubuvandimwe bw'abatuye isi yose. Sheikh, sibyo? Yego rwose nibyo, ntacyo nakongera nk'uko mubisobanuye, birumvikana. Ndagushimiye cyane. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro. Hagati aho ngaho, Sheikh, hari akantu gakubiye muri aya masezerano kajyana n'ibintu bya politiki, ubutabera, ariko cyane cyane nanone kudasaranganya uko bikwiye umutungo isi ifite, les ressources naturelles. Bati ibi bintu bikomeza gutera amakimbirane, bikomeza gutera nabyo bikomeza gutera intambara mu bantu batuye isi. None iki kintu cyo gusaranganya muzagenda mukigisha gute? Yego, ntabwo byoroshye muri izi ngingo zikubiye muri iri sezerano, muri aya masezerano cyangwa muri iyi myanzuro cyangwa muri iri tangazo, ntabwo zose ziba zoroshye mu ishyirwa mu bikorwa ryazo mu buryo bumwe. Hariho bimwe bisanzwe, hari ibindi bisaba andi masezerano yandi yihariye yishyirwa mu bikorwa, hari ibindi bisabwa kubanza kwemerwa, kuko nk'iki ngiki muvuze kiri mu ngingo zisoza, aho bahamagariye, ubwo ndavuga umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis ndetse na Sheikh Ahmad Tayeb, Imamu wa Azhar, bahamagariye abayobozi bo ku isi batandukanye gukorera hamwe mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kubworoherane, kubana mu mahoro, ndetse bagaragaza yuko babasaba guhagarika intambara hirya no hino zimena amaraso y'abantu b'inzirakarengane. Hanyuma babasaba ko hagomba guhagarikwa ikintu cy'amakimbirane, ndetse no kwimakaza indangagaciro z'amahoro, ubutabera, ubumuntu. Ariko icyo uvuze noneho, gusaranganya ubukungu
cyane cyane imitungo kamere iri mu isi mu bice bitandukanye. Iki ngiki impamvu bakigarutseho nagira ngo nibutse abakunzi b'iki kiganiro yuko urebye mu mpamvu zitera amakimbirane hirya no hino ku isi harimo isaranganywa ritari mu buryo ry'imitungo, aho usanga nk'igihugu gifite imitungo ya za peteroli, amabuye y'agaciro, ariko ugasanga abaturage b'icyo gihugu bari munsi y'umurongo w'ubukene rwose mu buryo bukomeye cyane, mu gihe igihugu gicukura amamiliyoni n'amamiliyoni y'ingunguru za peteroli ku isi buri munsi. Noneho ugasanga ubukungu bwihariwe rimwe na rimwe n'abayobora ibyo bihugu cyangwa abantu runaka, ugasanga nibo bihariye ibyiza by'igihugu. Ibyo rero bituma habaho abantu bitwa abarakare, noneho bigatuma bavuga bati n'ubundi nibature tugabane nibanga bimeneke. Ujya ubona nk'ahantu, none si ubona abantu bajya gutwika ahantu hari imigezi ya za peteroli, utekereza yuko umuntu peteroli yazaniye umuhanda, umuntu peteroli yazaniye amashanyarazi ikazamura imibereho ye, koko agahindura igice cy'ubuzima cye, akava mu cyiciro akajya agatera intambwe y'imibereho, abana bakiga neza, akabona amashuri, akabona ibikorwa remezo, amavuriro, ntabwo ashobora kujya gutwika imigezi ya peteroli kubera ko nawe abona iyo peteroli imufitiye akamaro. Ubwo rero icyo iri tangazo rihamagarira abategetsi batandukanye ku isi ahari ibyo bibazo ni uko icyo kintu cyarebwaho. Ibyo rero ni uko ari uruhare rw'abantu batandukanye bafite ubushobozi bwo kuba bahindura ibyo ngibyo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Ismail Santos. Santos we, uraho neza? Ntabwo tukumva, utubabarire, ntabwo tukumva rwose. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, dore tugeze hafi y'umunota wa nyuma. Sheikh Sindayigaya, noneho ducira umwanzuro kuri ubu butumwa bw'aya masezerano yo kwimakaza ubwumvikane bw'amadini n'imico, ubuvandimwe bw'abatuye isi yose. Yego, icya mbere nagira ngo nibutse abantu nuko kuba uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwa kabiri wariswe umunsi mpuzamahanga w'ubuvandimwe bw'abantu bose muri rusange. Ubwo nakita ko ari kimwe mu musaruro wa rya tangazo wa ya masezerano ko bitangiye kugenda byumvikana ku rwego rwo ku isi, akaba ariyo mpamvu bishyizwe mu munsi mpuzamahanga wemewe n'umuryango w'abibumbye. Iyo ni intambwe ya mbere. Hanyuma ubwo kugira ngo cyemerwe birumvikana ya komite hari icyo yakoze, kandi n'izo nzego zose zishyigikiye iki kintu. Ikindi nagira ngo mvuge ni uko mu by'ukuri amadini, bigaragara yuko amadini agenda akoreshwa mu nyungu z'abantu, akajya rimwe na rimwe akoreshwa nabi. Reka mbyite gukoreshwa nabi kuko ntabwo biri mu nyigisho nyazo z'umwimerere z'amadini, kuryanisha abantu, guteza amakimbirane n'ubushyamirane, ariko amadini aba yakoreshejwe nabi mu nyungu z'abo bantu. Ubwo rero turasaba yuko abayoboke b'amadini bagomba kuba maso, bagashishoza, bakayungurura, ntibajyanwe buhumyi mu bitekerezo bibatezamo inzangano. Ikindi ni uko kuba dufite imyemerere itandukanye, nibyo tugomba kubiganiraho neza mu buryo bw'ubwubahane, ariko tukubaha ibyo duhuriyeho. Kubana mu mahoro ni inyungu ya twese, ubworoherane ni inyungu ya twese, ubwuzuzanye ni inyungu ya twese, noneho ubuvandimwe nk'abantu twese tukabuharanira, tukubaka isi yuje amahoro, yuje umutekano, yuje ubworoherane n'imibanire myiza, maze tukayubaka, tukayitunganya. Hanyuma noneho n'uhamagarira idini n'uyigisha abandi akabona ikibuga cyo kubikoreramo, kugira ngo ahamagarire abandi uwo murongo yemera ko ari umurongo mwiza, kuko iyo hari umutekano muke, hari amakimbirane n'ubundi, n'iyo dini ntiyabona uko ayihamagarira abandi. Sheikh Musa Sindayigaya, umuyobozi ushinzwe imari n'igenamigambi mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Yego, murakoze cyane, kandi ndashimira by'umwihariko nanjye abakunzi ba Voice of America muri iki kiganiro. Ndashimira by'umwihariko abayobozi b'amadini ku rwego rwo ku isi, bariya badusinyiye ariya amasezerano. Ndanashimira n'abayobozi b'amadini hano mu Rwanda ko dufatanya neza, dukomeza kubaka ubumwe n'umubano mwiza mu bayoboke b'amadini mu Rwanda. Yego, ndabashimiye cyane. It's a MP record, Dr. Mash Production, Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika,
Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi, muri sanga yakonse byinshi, agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya